On the 27th of September 2024, hundreds of leaders and members from key pressure groups in the Khasi Hills that include the Khasi Students' Union, the Nyotrep Youth Council and Hito gathered outside Shillong Airport in Umroi Ribhoi district to protest the expected arrival of leaders from the Gao Dhwaj Stapna Bharat Yatra. The delegation led by Jagat Guru Shankaracharya Swami Sri Avimukteshwaranand Saraswati had planned a cow protection rally in Shillong. However, their arrival was postponed to the 28th of September 2024 due to logistical challenges. The leaders of the three prominent pressure groups arrived at the Shillong airport around 11 a.m. today, calling on local tribal communities to unite in preventing the Gao Dhwaj Stapna Bharat Yatra leaders from entering the state. It is noted that the Yatra leaders plan to visit Meghalaya with the primary aim of declaring the cow as a sacred mother during a rally scheduled for the 2nd of October in Shillong. Mother with your cows. Nongdi Chung Masi, go back! Go back! Go back! Go back! Nongdi Chung Masi, go back! Go back! Go back! Adin bagi yo jingtip menemestem ladon ke kubur dan kibri ke bela pentip yangi naki tolong kubur ke fair ni da iru ke kubur ba kadon ke jingtmu jong kini kibri kiba hagin gi sngi gila panpa baki kwa banwan hang ni Shillong ban pelong ya takarali ban yalap lane ban penbana ba borok kinong shong jong kari India ngi ban sange ya kata kabam do amasi kumjuk ru ban penbana kum kinong shong jong kari India ban itu no ya kata kamasi kum kata kemi jong kinong shong jong kari India tingi yo jingtip mene ba kini gibriyo nangti na po Imphal menta kasingi kin one poi hang ni po Shillong airport hakapor khat arbaje tinakaliang jong kaseng hi kumbang ilayeng hang nong rim ke baskem nadu kasingi ningkong ka bagi thumu ban wan ai ka to press statement ka jongki ngilaong da ka basai bangim sya ya kinu gibriyo na bar banwan ban batai start bakum joro ban penbor yangi kay ka bangi dei ban bam kay ka bangim dei ban bam kay ka bangi dei ban mani kay ka bangim dei ban mani bat kum joro khana khamtam e ban penbor yangi bangin nget ya kata kamasi kum kata khme jong kinok shok jongi kay kalong kay ka bangim ya ha bat ngim priang da lele ru ngingi bu ya imei bat ki kmi gi jongi ki men ki para kan the gi jongi ha kata kerdan ke bahajrong dei bang ngipen ya rengkat bat ki marat lane bat kamasi bat kikso kata kari gijing so go jongi tingi wana kani gasngi hadin mengio jingtep bakini gibri kinwan ban jarang dia bo Shillong Umroi airport ne undang ila poi pa kani jakang yo jingtep bakini gibri kim sim kinomwan benta kasngi rei kidon pat ka jingtmu bakinwan lasai kasngi ha juk kapor por khar arbaje tena kaliang jong seng ila keren ka basai kiwan menta ni kiwan lasai ni kiwan ha kanu nu sgiru tarang yo jingtep ka jingwan ka jongki ngin wan ban penpau ke jing persyak ban penting kena bakini gibriu kim nomyo alat bandrung syakani gari kabi ya ke jongi kata kari ke kubur ke basai syakini gibriu ni mentasni ya wan nakaliang jangka hito Nyotrep Integrated Territorial Organization banyak peni ya ke jing persyak bat ban khang gini gi nongwan nong sit nyam bawan ban pra bawan penjat ya ka imlang salang ya ka imlang salang badi kapis kata kapis ke badai bo Meghalaya de kumtahi tangba katbang idang ya keren hi mentakas ngi panaba kimya one show mentakas ngi te angtahi ngila ya keren bagi district magistrate bagi keluarga andru ban nakaliang juki kila ai ka assurance ba nakaliang jong ka cabinet ru kila ayo kata ka order bakim dei ban ai ban lan ni kini gi riu shek nyam hane po airport Umroi Meghalaya kinum ai ban lan te nakaliang jong ki ru ti ong ba lasai ladaki wan ru nakaliang jong ka an kin khang yaki bat kin khang yaki bat kinum island bakin tinku na kin ya kendu yaki local population tu te kata kadai ka assurance nakaliang jong ka authority hanrei kum nakaliang jongi ru ngin one bait lasai bangin pen i ya kata ke jing sha bat kabor jongi ki khasi ki pon ikun kamai Meghalaya ngin wan lasai bangin wan hang ni ban pen i ya kata ke jing persyak bat ban khang lat ikini ki riu shit nyam bawan man khang e kabam kadi ya kanyam ka ruti ka dustur jongi ki khasi ki khara ki kun jong ka pat Meghalaya tangtai itu ku khot jong dui pat kita kiruniam haba persang banwan ra ya kubor bakla ki cai mriu jongi ni tengi au persak be ji banakel yang jongi min persak lailum laiwa ya
lagade sabar jong kajalan hepo kajalan bagi isu hi kan yang bat kan yai yelek hi ban penek pensa ke katau ban berim ulah hikai balapin tiengi ban im banyak banyang bat kalong renyang ke jingi kibriu bangi donang ne po dikasih ngilong kumne bangi long ru kade ke jingi kai men berim bat kinum la hiru banwan jenrat jubor yakum kita na kaliang ke jingi hi lagade na kono bentaru nyelek hi kat bala ban sengek yakum kine ke jing muslia banaba lagade na po rengko lagade na po sun melagade na po umru kaki isu kayang hinam ta katau ba je menru ban persyak ya ki ba persang ban muslia yang ini